Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti mapagpiaran, nasaya at apagtuladan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, no kaano mo't nga gimimpake isumot nga daw may tuk-tuk dito apartment. Isturbo. Nay, si kamot gaya man ang analin. Adda ka di ka dom asabali dito yung apartment mo. Agmay-may sa aklaan. Umunag ka Di magasaklaeng. Amok ngamin nga agawid ka ije Pilipinas. Anya ka diday taawit mo nakasupot manang. Ipawit ko kin ka. Para kadagiti kakabagyak ije Mindanao. Ha? Mindanao? Nagadayo mo tad manang. Ay, napunon dagito yung maletak, iti kumkumpormi. Apay, anya nga min dagita aya. Kat pawit mo't la dagiti daduma agagayam a Pilipina dito'y Sigurado nga, agbayad akon iti bagahik iti airport. Alwada ma, ang mga numapitpit dagiti pawit ka. Ay sos, agipawit kayo, kat delikado pa'y gayam. Awagan nakto no makadanon kan ije Pilipinas, wan. Ay maamwam tulat ta. I-post kun to. Ay, adda ballpen mo dita. Anom ti ballpen manang? Ballpen kan papel, iyalaan nakman. Isurat ko di ipaalak into nagsubli ka. Ha? Adda ipaalam? Wen. Agpaalak man iti sangagarra po na bugoong saluyot kan bulong ti aba. Anya? Kan mabalay nga agpaalak pa'y iti daing kan tuyo. Anya timbagan iti tambilen? Damagan nyo pa'y laang, tatang. Nangag yung matitungtungan mi. Ada ka nun iti airport ni Antem? Wen, aglugan ka nun iti eroplano yung madamdama. No kasta, rabia makasangpet ni Antem dito'y balay. Kat, anyangay nga ron. Tiban nyo nga'y, lininisa maon. Kababain kini Antem, masangpetan na narugit tiban nyo. Managdaldalos ni Antem abilain. Nakadano na kun talaga dito Pilipinas. Nagpudot lakat unayan ayan. Sa dino nga tayo ti pagluganak ama pan iti paradaan ti bus. Ibagbagadamot nga adukano dagiti mananggundaway at taxi driver dito ikat. Taxi yaw, ma'am. Sir, taxi. Asit kat man din si Ilocano alakay nga agpukpukaw di ito. Nasingpot siguro day talakay mo tan. Agtaksi kayaw, ma'am. Ay, uwan ko matata. Ay, sa dino ti pangituludak kada kayaw. Ijay man terminal ti bus na agpaprobinsya. Mala, umay kayo tay tulod kayo. Ay, di yung pa'y bagkatan dagita maletak Agsarita tayo pa'y numano ti bayada. Ay, 800 nga minti singir may no agitulod kami ijay terminal, ma'am. Anya? 800? Ay, nagninan. Idinto ta syaklaang mo ti pasaheros yo. Kasta talaga, ma'am. Kan medyo adayo, ti papananta. Ay, nanginagayam. Mano ayati kayat mo, ma'am. Uray limagasot ko malaang. Agpadpada tamat na Ilocano. Malangaron. Aglugan ka antay kargahon ti bagahay. Anya, kat ni tatangan. Adda ka nun ijidalan ni auntie. Damag kayo la adamag. Damdamagak talo mamisin dya inadubok akarnit banyas. Kayat ka ni auntie day ta akarne. Kitno day tati paborito mi diubing kami pa'y. Jak tupay kayat. Ay sos, naimimas ngam karnit manok. Ha? Ni, urayan da kong nagiti barkadak ijerwar, tatang. Ay. Saan ka apo mampanaw? Taurayan ta ni Antim Abilen. Mabayag pa ang makasangpit niya, auntie. Kunan madgan iti dalan. Kat no kaluglugan na pay lang. Ay, kunak no asidagan. Sapay impapudot ko man ti inluhutok asidaan na. Apay ngay, ma'am. Kasaan ka nagpasundaw dito'y airport? Saan ang tata? Taisumanan agastos. Ay, sa bagay
Ay, sa dino itayo na pagilyan tinagapwa, ma'am. Hong Kong tata. Domestic helper ak ijay. Nasong bata ko, hindi sumaruno sa ludsud mo. Ay, naamumlata, mati sumaruno ang damagay. Ay, nabanbanuga ka nagbiyahe. Awan pa'y turog ko, manipod idi kalman, tirabi. Ay, madlaw nga raod, nga napuy-puyatan ka, ma'am. Mabalin ka di nga iturog ko pa'y biit, tata. Ay, uwan ma'am. Ringan naktulatan, inton makadanon tan iji terminal tibas. Ay, ma'am! Madam! Ma'am, Nakadanon tayo ka din iti terminal tibas? saan pa'y? Ang magre-ring ti cellphone mo. Ha? Aywan. Di dala makaururay mo ta na makasangputak. Song batak man laangan. Hello? Hello, Auntie Belen. Kaya't nakakanwa ka sa rita ni Tatang. O sige, itod mo, ti telepono. Hello? Ayan mo ka din. Adak pa'y laang dito'y taxi. Umawag akto kada kayo, inton nakadano na kundita. Kasta ka di. Ayaw na. Tay pagak iti tricycle driver amang sundukin ka, ngagsaganan. Wen, day tamot ti tungtungan, saan aya? Mapit lang ha. Tay pakitakin ka. Umanta malokong. Atoy. Dahito iti agur-uray asidam. Ha? Agur-uray asidag. Awan mo timbagbagak nga ilutuan dak Kitaan kami na. Jaran. Amo ka paboritom da ito eh. Ha? Ano dayta? Adobo ang banyas. Banyas? Agsidsidaak ayamot iti banyas. Si kakit di mat. 5 taon mo lang di ta Hong Kong. Nalipata mo, ito paborito masidaan iti ubing tapay. Sa nga 10 atawon ko, ije Hong Kong. Anya alima? Aywanan niya. Nabayag kagaya man na sana nagawawit. O sige nga Rodan. Umawag ak tulaangan, inton madamdama. Ay, adayugayam at talaga ti terminal ti bus, tata. Ay, uwan talaga nga dayaw. Iso, nagiti na dumabalik bayan. Di dalamas yan kada kami at taxi driver. Baratan da pa iti bayad da. Di kagda nagtata, tanayunak iti sangagasot. Agyaman ak, ma'am. Andang amin sakit ni misis ko, cancer. Kasta aya. O sige, tanayunak pa iti 50. Stage 4 pa ati cancer na. O sige, anayol kun asa nga ribo, tata. Ay, agyaman ak, ma'am. Man tinaanos nga UFW akasken ka. Di na kun bulaan, tata. Itad kon di sa nga ribo apagpletek kada kayo. Hello, Manang. Belen, jakmat la mauray yung jepos mo. Iso nga imawag ako na. Tadamagak no nakasangpat kan dita Pilipinas. Agpausak payla kuma. Nakapsot ngamin ti signal dito'y terminal ti bus. No kasta, nakadanon kan. Itay pa'y Manang, ngam ururayak ti biyahe di sumaruno abas. Basta di mo liplipatan di pauit ko amapan ije Mindanao Wen, amok. Mindanao, ti papanan na. Ayun gayam. Jak samot na itadkan ka di insurat ko nga ala aminto nagawid ka. Ne, jak samot na alang agpayso, Manang. Ay sus ko na kun kad. Ibagaklaan. Mga laka iti sa nga garapon na bugoong. Daing, kantuyo asagay sa akilo. Ay na, agat tuyo kan daing akton makasubli di tamanang. Sagay sa laeng met akilo ti daing kantuyo. Kat no nagado kayo ang nagpaala iti sagay sa akilo iti daing kantuyo. Di isuntulaang ang tilinaon ti bagahik ngagsuble. Ay, katkas tala ti biyag abilain. Isungagan anos ka, tas ikangarod tinagawid di ta Pilipinas. Ay, anya pa'y ngarod ngay, Manang. Auntie Belen, namisda ka. Ay na, talaga gayam abalasang kan, ana. Nagbasit ka laeng, idadak dito'y Pilipinas. Ada pa yan boyfriend ko, auntie. Ngamdi mo ibagbaga ka ni tatang tako nga. Anya? Nangag ko dyan bagam.
Matagaya man boyfriend mo. Di mat ibaw bawal ko maki-boyfriend ka. Kita ni Auntie Mabelen, nag-abroad, napakita na balasang. Ay, diyak kaya ti maitulad kan kwa na, tatang. Naiyunag mo ka di amin ng dagiti maletak. Ay, uwan, auntie. Mabalin ayamot saan? 5 amin dagi jay, 5? 1, apay. Mano aya di binagkat mo? 4. Ha? Bilangan manan man. Sakman lang ang timapan mang bilang. Ala, auntie, 4 talaga di malita yun. Kasano ang napasamak na ita? Ay sos, 4 mata talaga. Oh, makita yun? Anya? Apay ngay, napanan nga rudon nga di may isa bagahek. Ay, friend, nangipanam, di may isa. Pasak ti pabasulam. Inyo nagmilang mat kiniana, di imbabati konduktor, itibas ang nagluganam. Nakaibatsak nga rudon nga, di may isa bagahek. Ijay nga tataksi, wano ijay bus. Ay, kitaag man, noan niya di mapukpukaw abagahek. Samot ang PJ. Tatang, ada pa panan mi kadang giti barkada. Ay, saan ka pumanaw? Itay pa nga pag sinsinjak dito LPJ. Saan matan nga umapoy? Kasano nga umapoy? Naibos nga ruti kargana. Naibos? Idi pa'y kalman Nagangar kayo ngamin iti karni ti banyas. Ngam dimot nga rod kayat ni Auntie Belen. Ay, ingka man siripan ni Antim no nakaturog. Nakaturog. Napuyat ka no. Ingka tumawat iti paggatang iti LPJ. Siyak pa'y lang mo ti baon nyo. Ingkan taglutok iti pangaldawan. Narasam! Auntie Belen. Auntie. Dumaw-dawat ni tatang iti paggatang ka no iti LPJ. Naibos ti pagluto yo. Awan ka nan tayo, no saan makaluto ni tatang, kaputa awan LPJ. Sagmamano ayati LPG. Nay, nagapo mi friend. Ay, kita man nakabagkata kay LPJ. Una niya. Ay, si Mangpat gaya man ni Manang mo abilain. Wan manong, si Mangpat idirabi Agpainom kang arudan Awan mat kwarta kita. Si kakit dimat. Itapay ang maawanan ka. Kat kasangsangpat ni Manang mo. Dumawat ka kangwana. Ay, wala niya. Sige, iawit ko pa yun ito yung LPJ. Agsubliak to. Kat addan tong awit mong arak Auntie. Auntie Belen. Apay aya. Ikandak man iti kwartayo. Naamuan ngamin dagiti barkada kasi mangput kayo. Agpalpalibre da kanyak. Ilibre ka no ida iti milk tea. Ay, only in the Pilipinas talaga. Manoti ka sa pulam. Oray 2,000 laang, auntie. Ha? Manang Bilen. Apay aya. Kundi sit-sit ka dita. Anya ti sirsiripom dita yan tiri daw. Nakariig kagaya man manang. Itaypay. Kapanpanaw ngamin ni Ana. Dimawat iti kwarta. Apay, anya ti ibagam. Ikanak naman iti kwarta manang. Kangkandyawan dak namin dagiti ko kumpadre. Agpainumak ka no, tas Mangpat ka. Hay, biag ti OFW aya. Sagmamano aya ti arak itan. Ikanaklatan iti limagasaot. Mabitlang. Aday tate limagasot. Ay na, thank you Manang Bilen. Woy, alaing kang, istorbo ka iti panaginanak. Ay, uwan kaya manang. Mabalin pulutanan milangin jay karni ti banyas ngayon lutok. Sige, pulutanan yun. Agsidsidaak ayamot iti karni ti banyas. Kaya tiyo asawan, auntie. Diyan mapukpukaw ang maleta yo. Isutin lang ikargaan nyo ti amin ang pasarabo yo. Wen adda amin ijay dagiti tsokolate, kaskada kinde, kan anya pa idita. Ay, nagnervyosa ka, auntie.
Ay, sapay ko mata isubli, di nakaala. Ha? Auntie, data cellphone nyo. Tanda umawawag. Mabit lang kasong batak. Hello? Hello, ma'am. Sino da ito'y? Siya day driver na nagluganan. At nabati amalita, ma'am. Jak nakita, anay sir sa legis titugaw. Ay, naimbag ata, numero ti silpo na nakasurat iti malita, ma'am. Ay na, agyaman tata. Kunak no na po kawan, kat saanan nagsublipay. Ay, mapagpiaran, no mapagtal ka na ka driver, ma'am. Ay na, agyaman tata. Takas kada kayo ang mapagtalkan a driver, tinatumpo nga ka nagluganan. Sana bale, taumayumot isubli day tamaleta. Ikan kayon to, itigunggo na. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw, iti pagsasao, ako nana, ti mapagpiaran, nasaya at apagtuladan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.